Aldawag, apay di pa na rin ni babay. Ay, tsaka mo alakay. Kano parbangon sa mga minan itinagawid. Ay nawaw, ingkari-inginin Bumtak taon niya sa harap nuang, ngam nakaturog pailaan. Babay! Bumangon ka ditan, aldawag. Day tanto magamin arak ti mapan nakukuan. Imbes ang masapa ang maturog, ta makatulong kumamag kada tao di talon. Dagita kay dimot ang mga iayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Iso ang mapaspaso bumot no maminsan. Ay la, abdamag lang kinkwa na dayta. Uray ayabanda, no talaga adi na kaya. Awang magkit ti mabalinan dagita nga agay ayab. Wan matkit di Ala, ingkari-inginin iti silid na, taray, aldawang. Masadot tumanan ang sumurot iti talon, nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwartaman. Ay nawaw, kwarta manan? Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ka. Unay mo lagi din ni Manang goyang. Ala ka din na, ikan na kong. Basi lang mo ti daw-dawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali Uhuhu! Arak tumat laang manan ti pangigatangam, sayang laang ti kwarta. Saan? Igatang kong arot iti sapatos ko. Tapno adamang usarak ang mapan agaram Agaram? Agaram nga? Asino nga'y matibalasang amangayat iti artak akasken ka? Awan lat amukon, babay. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo Abay, no nainlab nga'y kanyak di babae. Iyaw, awan mo manang ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan ka mat edin. Sa bali man ng tataa. Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan mang tagkan nga. Siguradom la nga igatang mo iti sapatos, Tano saan, di kanton ik-ikan. Uwe, manang ko adong dungwag. Anya laki din. Nayunam ata jay original tagatangag. Medyo langina ka jay original manang. Nakita mo ka diti limabas ang motor itay bakay. Wan lakay, apay kaday. Ni Babin sama jay nakaangkas kini Daniel. Aya, jay matla driver tinakita. Jak matan na iropaan tinakaangkas. Tanakaabong mga min iti sakaw. Kita man ti arami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas dito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw. Iti nakalabasan, inikat ng ti sakaw nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon na di ababay. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadi mawat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayjay aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Kwartaman manang Raisa? An-anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakanumo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kat sa bali mo't kinka amanang. Ay, nawaw. Kun naibuson tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading ko. Inggatang ko mo't akalag iti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kandag dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakan niya. Tamangirwarak man iti motor ko. Motor ko nam? Uy manang, mangirwarak ko may iti motor ko. Iso na lang ta, kurang mati kwartak. Iso apa nga asin man, tanayunam. Ay na, apay, saan ka pa ilaang anadidigra aya iti motor? Iso lang arudan tigistay mo nakatayan. Ita, kunam manan amang irwar ka. Ay abaw, aksidente lang, daya manang. Talaga kas ti biyag. Uray kasano apa naganad mo, nugasa mo ti maaksidente, mapanlatta. Saan na balay, tagan anada ko manang. Iso anayunan ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga, hindi bumulburod lang, di ta? Kwarta man manang. Awan kwartak. Sige unay din.
Sa nga gasulang, mate. Igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Ulay mo tan. Teta sa nga gasulang, di mo pa'y maitag, mate. Uray 50 lang harutan. Sige na, lislay. Anyat ko na. Ay, manang lislay ko na kuma. Sige na, kwarta mo na. Awan. Unay mga imot mo. Basi lang mo ti daw-daw at matimpay. Kasanukat ulbod ka, mat. Kunam agumatang ka iti pantalon ken sapatos mo. Ngam awan mo't makitak abaro a pantalon ken sapatos mo. Apo, at damot Ingatang ko matitintid mo. Uray nga kitaan, ada iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod, no talaga ka matlaang. Kit ada ijay, ada iti silid ko. Uhu! Ti kunam kit day, inggatang mo iti arak, inom yumanan kadag iti ereng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby, nanang? Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagawawid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibeng alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day dya bakit? No kasla napigsapay mat. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano mat nga iti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan iti kalman. Ay, nawa. Naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Babe? Anya nga iti araramidon na ijay? Jakam mo ijay adem. Kano ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mat no orayon na pa'y amalpas ti pasyam, ken 40 days, santo agawid. Ha? Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taaya nga agnakam. Tingkim ay uwan tata. Imbagla nga abas tumi je balay. Nariga ngamen ti agkaragatang ije store. Makatipid ba si tao? No aggrocery mo sagpaminsan. Ay wala. Husto ka Oscar. Kat kasano? Inton bigat barngaroda na. Katwa na tata. O sige. Masapat ang agbiyahe. Sigurado nga adumanan ti pawait. Ay wala. Adumanan ti kargaan ta. Sigurado mapnumanan ti jeep mo. Lakit tiya. O sige nga ro tata. Agkita tantulangan ije paradaan inton bigat. Ay na, imbaglaang ang tanadanon kapay diti paradaan, Tata Ador. Apay ka din mabalasan ko. Ay kwa, awan ka din nabatbati akarga diti lugan mo. Nay, awan ba balasan ko? Sakbaya ka nagkarga itay. Siniguradok pa'y nga awan na bati akarga iti unag kinwar ti jeep ko. Iti ngay tapload, Tata. Awan, naibaba amin na paway. Apay, anya nga min da jaya. Inmawag ngamin ti bayar ko iti ube. Kurang kano ti kilo nga inyawag ko kinkwana, Tata. Ay nawaw, amangan mo't no dataal ti kilwan na. Wano, amangan no sikat ti dataal ti kilwan na balasan ko. Ay saan, Tata? Kabarbaro laang ti kilwak. Masigurado kasaan ang nadadaal dayjay. Oho, amangan man no nagkamali ka lang iti palang ikilom. No natnag di nakita ko man. Malaksit ano natin nagkabayatan ti panagbiyahe. At naman Oscar iti taplon. Nakita na ako manubilang. Ay, un nga rod. Sana balin, Tata? Ang mga nung nagkamali aklang agpaisaw. Ne, nagaduma day ta karnin lakay. Sa dino ngay tinagapon dagita. Iya barangay hall, bakit? Da kami tinagluto. Isa pinaspasak mo tin, ati nang isupot, kabayatan nga gergerot kami. Ay nawaw, imbag anawan nakakita kan ka. Awan, di da nadlaw, tayong kabil ko daw, sinibag ko. Kaano kay mananti sumaruno nga okasyon ta umayak mamat. Katuwa na, umay ka inton bigat. Agparte kami man iti baboy. At ka no, sumangput a bisita nga gapuye munisipyo kan. Ay, wan man lakay. Masapa ak tuman amapan ta tumulong ak mamait. Ay gawa na. Ala, ayabang nga rodan da kita naktatamangan tayo. Ado ti inyawid ko masida. Agpenag tayo nga agsida iti karni ita bakal.
Naglukon. Kasano ako rang tikilo ti impaw it ko alaya. Kano naglawag mo't a 50 a kilo amin ti impaw it ko kin ni Adaur. 5 a plastik dayjay asag sa 10 a kilo. Sigun iti bayar ko. Kurang mo't kanon asag sa 10 a kilo ti maysa a plastik. Ay, kasanungay anapasamak ti kasjay. Ay, damagag tuman ni Adaur. Imposible mo't anat nagdagiti daddo maiti taplod ti jeep na. Oscar, isiglot mo man na impag dagiti karga nga inpaw-paw itda. Wanda, Dador, nakasiglot amin na yun. Nasayat nga ron no kasta. Ano nga mingkat ti umayag sapsapol iti karga na kanya. Nay, apay ka no? Ada ka di mapukpukaw? Isumad ti kunada. Husto ka no, magtikilo na. Sakbay nga ikargata. Angam inton dumanon ka nagiti bayar na. Kurang ka numatan. Anya? Adaya magkasta tata. Amangan mo no mistik ti kilwanda. Isu akasta. Isu nga ron ba't ti kunat? Isu nga inton maminsan. Ipatugot ko man tayo kilwanda. Ta ikilo tayo pa'y. Sakbay nga ikargata. Narigatan, ang mga no ibagata, akis-kis sayanta tila ako na. Ay, wala, tata. Datapay kitin tidakas. Kita talang arudin ta gikarkarga. Huwag garot. Ay, makabasbasol ka na taon. Mas dawak man bakit? Iti anya lakay. Tunggal maidiskarga mi kin ni Oscar. Nagiti karga nga inpaw-paw itda. Pagamuan, ada umay ngagdamag. Nuadta ka no nabati, wano natin nag-akargada. Katanya kumagay tinakaskas daw iti dayta Adaur. San mo't amaliklikan nga dalata mabati a karga nang runa kadag iti pampubliko alugan. Basta awak ngamen, awan mo't mabatbati iti jeep ko. Nga mapay nga, akarayon da nga umay agbiro kanyak. Makmaksayan ka no ti kilo dagiti ipaw-paw itda a karga. Nay, kasano ko maamaksayan ka nakasako man? Malaksid ano naabutan ti sakaw no plastik ang nakaikargaan dagiti ipaw-paw itda. Saan mo't bakit? Napipintas mo ta plastic sa ako dagijay. Awa mabubot na. Ay nawaw, nilaag mo Oscar ti kargador mo sana ya. Wan bakit? Ay kapaliiwam ni Oscar alakay. Ha? Ay sapay ko mata, nagbidutak lang iti atap ko. Sapay ko Adaur. Atap mo nga anya bakit? Basta, paliiwam ni Oscar. Diyak kayat ti makabasol. Iso paliiwam ti kargador mo. Agsipot ka ngamin Agbalin ka nga alerto. Tapno saan ka amatakawan asimumulagat, Adaur. Siputam ni Lili, Norma. Siputam. Ha? Apay ni Lili, manang sita. Basta siputam. Kitaam no niya ti aramidin na. Kaslaad damat sapsapulan na iti kusina ti barangay hall. Panagkunak at agsapsapul iti supot. Ni, anya nga iti ikarga na iti supot, mana? Ay kat siputam man. Dayayon, adan na ala na asupot. Ay nawaw, agisupsupot mo tan iti karne. Nabayagan a pinalpaliiw ko dagita nga agasawa. Kastagayam ti ugali da. Nay, dayayan, insabit nanti insupot na karne iti saan unay nga adayaw. Tunggal adda okasyon dito'y barangay hall. Umayda kundi tulong. Ngamgayam, lalaingan damot kan ti agisupsupot itinuan niya di ta makita da apakairanudan da. Kastaya, manang sita. Wan, naglaing da nga agi take out. Di pa'y lanalpas anangan ti kaadwan. Ngam agisupsupot. Nakababan manipon iti taplod tilugan ko. Magure ka. Bim sugmatag tibag na. Kan awang karga tibag na itay nagkarga kami. Kan
Adamatan awit na abayong. Kano, awam mo ti awit na itay imuli iti taplon. Ay nawaw, punon samot ti atap ni bakit ko. Sige, tatadaw. Maganda mong tilugan mo. Nakababa ako. Ang kita tantulaan ni paradaan. Sige, Oscar! Sige, tata. Aganad kayo ti panagmanehom. Wan! Kita nagtulaan ni paradaan, barok! Kasladaman awit mo itay dimsaag ka. Sa dinong itay nang ipanam ka dagiday. Ha? Ay, dayjay. Pauit damod lang, dayjay tata. Indagas ko na iti bayar. Anya ngay dagiday. Ay ko Tsaka mo ata ka. Nakasupo mo ngamin. Diyak mo tin kinikita ng agbayso, noan niya dagiday. Naglako ka. Ngam di mo amaw. Noan niya dagitin lako. Wala ta, pauit lang nga ro dagiday, tata. Nakababain mo't ano, luk-luk ataki din. Ay, sa bagay mo't kiti mala, idiskarga ta nga ro dahil dagiti karga nga inpaw itda. Sigurado nga agturungan ditaw dagiti umay mangala. Aywan na tata, ang mapit lang nga ron, ta umuli ak iti taplon. Tapno, makadiskarga ta mo't tayo. Panag ko na pudno ti atap mo. Bakit? Nga, anya lakay. Ani Oscar, ti mangkis-kisay kadagiti pawek. Ay nawaw, sigurado ka? Wan, pinalpaliw ko. Hindi nagkarga kami. Madlaw nga awan karga tibag na. Ngam ididimsaag. Nabnabsog matan tibag na. At dapay bayong agam na. Ay nawaw, anya ngay dimbagam, sinitar mo kumaa. Sinalunsod ko lang. No nang ipananla kadagiti awit-awit na ididimsaag. O kat, anya ngay ti kunana. Kunana mag-apawit ka no dagitay. Kat, mamati ka mat. May gisan ngamin, amukmat amin ngagpaw-pawit. Kan kabisadok dagiti karga ngay paw-pawit na bakit. Ay nawaw, kat anya ngay ti aramidam, itataam mo mon ngay sugayam ti mangkiskus tay kadagiti kargayaw. Kasaritak taw, dagiti agpaw-pawit bakit. Ay nawaw, nakadahit mo't amin ang iti istro dagiti sako ang nakaragaan ka dagiti pawit. Anay, kasano akpayan ang makakisay ngay, mukastoy mo't ang tinamayanda. Awanin diya akong makaala iti ilakaw. Oscar Barok, inayadam tulaangan abagkatan dagitawan. Sabangamin dagita, kat amangan numalutlot no di mo anadan. Uray dagiti pawit ko, Oscar. Handle with care, wan. Ubi ngamin dagita. Amangan kit din madugul-dugulan da sumangpot iti bayar ko. Di dan tukit din gatangan no kwa. Nilangan tatador ti pangibilinan nyo. Sa anak ngamin na sumurot keng kwa na ita. Nay, apay ngay Barok. At ang ngamin napatig nga ramidag, nana. Ay kasanon ngay dagiti karga may Oscar. Sana bale, tadamot ni tatador marang. Kabailan lang ay karga kan idiskarga amin dagita. Delikado bakit? Tiyan niya, Oscar. Naduktalan dansan, di pa nang kiskisay ko kadagiti ipaw-paw idda akarga. Ne, kasanum kumaanaamuhan lakay. Agkarga ako maitay. Di na itdamot iti istro. Dagiti sako apang ikarkargaan da iti pawit. Awanan Diya kon basta-basta malukatan dagijay. Ay nawaw. Kasla mabain akon. Ama pa ni barangay hol bakit? Sigurado asyak itan ti pagistoryahan dayjay. Ha? Awanan rupak nga iparanggo kadakuhata bakit? Ay na, suspitsam laang day talakay. Ti kasayaatan nga aramidem ita, mapan kay ja barangay hall. No kabailam akasarita ni Kapitan, di aramidem. Anya iti bagak keng kuana. Ay kat,
Agkid daw ka, iti pamakawan ka dagiti tinaktakawam apawit. Kasanok ngay nga aramidon ti kasta bakit? Di ka nakababainan, galagiti kalugaran tayo. Sapay may saak at anod. Awanin ate agtalik kalyak. Ay kat anusam ta isumat ti aramid mo lakay. Tinapatag, agkid daw ka iti pamakawan ka dakwada. Ibagam adi mon ton ulitan. Awanan ka iti bain, Oscar. Isumat lagayam amakmaksayan dagiti ipawpaw itko, tas ikamat lagayam ti mangalala. Isupay kunak mo't no sasauran dagiti bayar kaw. Ngam saan mo't gayam, tas ikamot ti mangkiskisay. Nagtalag kami kan ka. Ngam kastaki din tinararamid mo. Kundi tulong ka, kampay ide, di mo awatan ti itad mi atangdan mo. Kunam atulong mon kada kami. Ngam gayam, taktakawan da kami mat asimumulagat. Pasensya kayo na Iska. Manang Norma. Sorry. Pakawanan dak ko man. Ikarik adya akong ulitin pa'y. Pakawanan niyo ka din ti asawak, nanais ka. Manang Norma, nasulisog laang iso na aramid na tikas jay. Sapay kumatalaan tayo dahito iti nasaya at asaritaan. Uray si ka, Lili. Agbalbaliw kamot kuman. Ne, anya ti kayat mo asawan manang sita. Ay na, di kan agin didi. Amok nga ammom tar aramidem ije barangay hall tunggal adda okasyon. Ha? Saan kami laang kat ngagtagtagari? Ngam agpalpaliiw kami. Ay na, pudno ti kinuna ni Manang Sita Lilay. Iso nga agbalbaliw kayo nga agasawa sakbay nga adadakdakos ang mapasamak ka na kayo. Kwa. Pakawanan da kami ka din Ikarimi asahanan ang maulit pa Sorry. Pasensya kayon. Talaga saanan ang maulit. Promise. Ay nawaw. Una yan, tanagasawaan nyo pa'y magayam ti kasta nga ugali. Itilikodan ti kinasaya at nga ipakpakitam. Rinukar magayam ti kaunggam. Nga ti masapul mau. Kwa, umaya ko bumulod iti kwartayo na nang. Manaw ti buludam. Uray 300,000 ko Ay nawaw. Dinakman paglulukwan akastarude. Saan ka mang lukloko na nang? Pudno ti ibagbagak. Amo maya nga dakas takadakkel akwartami kin ni tatang mau. Ay, kimpadas ko lang, but nang? Nungay adda. Awan kwartami akasta. Kunak gasot lang ti balor ti bulbuludam. Iso adinamag kunumanaw. Saan tariniw-rimot gayam? Apay, pangan-anwam ay ti kasta kadakkel agatad. Pang negosyo na nang. Anya kumangay ang negosyo da ita. Pang down ko kumay ti van. Van? Una nang. Mga alak iti van, tayo so ti ibiyahek. Dakdakkel ngamin ti kita no iso ti manehok. Nang rona no arkila. Ay katagurnong kapay iti kwartam apang down mau. Awan namat nga rod maururnong na nang. Utang atap no mabibiit. Aday ta ka manon, Rudy. Di kan tumo ngamin agkagag. Di kayat mo kat jay panglakaan amin. Awan ano kasta, lugi negosyaw. Ay nawaw, nangalaam ngay iti kwarta ang pinagdown mo tapno makaala ka iti van, Rudy. Inutang ko, bakit? Anya! Uy, di ka madanagan. Tasyak ni mang bayad iti dayay. Sana si ka. Ay katrumbang nalaang asika tasika ka nga rod timutang. Iso nga rod, ti kunak, bakit? Masapol nga agdubli kayod ka Ngam dubli-dubli mo ti utang mo. Hulugam sapay mo day taavan iti binulan. Uwan, bakit? 25,000 ti binulan ahulog na. Ay nawaw, pangalaam ngay iti kasta agatad, Rudy. Ay, katagbiyahe Ipaarkilak, tapno kumita. Manumot lang nga dita 25,000. Nalaka lang nga mabirukan na ita, bakit? Basta nagagit ka nga agbiyahe. Ay kat gagatam nga rod alakay. Masapol nga awan oras asayangam. Wen ka di bakit? Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Mayat na ito ang negosyo. Agpaarkila iti van.
Nimot na naibing ti agururay iti igit ti kalsada. Sardingak man. Nanaibing, sa dino ti papanam, Ijay ile, baraw, si Kangay. lumugan kayo na. Agpaili akmot lang. At ang amin arkilak ita. Isa na sapa akmot tarimuar. Ay nawaw, ay nagswerte akman tayo. Makilugan akman nga ron, baraw. Huwag na. Oops, ay na, agyaman akbarok Nagbayag mat nga ti tricycle lumabas. Itayak pa nga agururay. Masadot da pa'y siguro ang masapa na. Nang runa kat kastoy ti panawon ita. Agarbi-arbes. Nalamin. Makapasadot ti agpasada ti tricycle ta. Mabasada no ko. Ewan nga ron Nalulam nga agpaisaw. At ang amin bagyaw iso akastaw Imbaglaagan at talatsambaan ka baraw. Ayun nga rin na. May mayat ilogan nga ibiyahe. Ta saan ka mabasa? Ay wan at ano pa'y ti may lugan na kunam. Ayun na. Agawid ka din, Manang Nora. Wan Rudy. Makigiddan kayo kanya kon, Manang. Agawid ak mo tayo. Ay wan man nga rod ading ko. Apag gusto, adu ti awit ko. Nalawa sama di lugan mo apang ikarga kadagiti karga. Ay kit mo na, Manang. Talaga nalawa. Oh, sa dino tayo ti kargam. Tay, karga kon. Ay dayjay man Ada iti pwesto ni Nana Ibing. Amin ka di tinakapundo iti mismo kalsada, Manang. Wan, kukwak amin dayjay. Mabitla nga ron, tamapan ko ala ay. Rudy. Rudy. Agriing ka ditan aldaw. Di mo't kunam nga adar kilam ita. Ay, wala. Alam na sapan-sapay mo't bakit? Masadotak pa yung bumangon. Ay. Di kag sadot-sadot, Rudy. Laglagi pam ahulugan day talugan mo. Anya ngay ti pagbayad mo no di ka gagatan ti agbiyahe. Mano nga aldaw adi ka nagbiyahe. Ita, sadutam manan ti arkilang. Ay, mapanak Ang aminton madamdama pa eh. Nasapa pa'y bakit? Ay naaldawan, Rudy. Nakababain ka dagiti mga arkilakan ka, numaladaw ka. Ang mga nuur-urayan da kan. Ay, waka bandog nga ron tagbiyahe. Sumakit ti ubod kan sikat. Agiripirak pa eh. Ay kat ano mo ta isula ang matipagbiro kam lakay. Agbisinta ano di ka agbiyahe. Ay, huwan nga ron Sapay umadanin sa manan ti Jude ti panaghulog mo. Adda ka din na urnong mo. Huwan pa'y nga ron bakit? Kurang pa'y na dyan. Ay kat dublem pa'y ati aggagat lakay. Di ka agkampante. Tadida kat guyuden day talugan mo dita. No di ka makabayan. Ay, tiyak ipalubos bakit? Dakkel tirigat ko di tafan. Nagut-utang aktap no adalang may down ko. Inal daw to pa yung dalusakta nagduduguyot mo dagiti pasayros ko. Ay katwan nga min nasken laeng apagtali na edem ti kinalinis ken kinabang luna. Tapno kayat da ka apagluganan lakay. Kapilitan Ala, bumangon ka nga ruden dita Inka mga nun, taagrubwat kan amapan agbiyahe. Aldawon. Ay nawaw, nagganasket kaya man tiyaglugan diti ka barbaro avan mau baraw. Ha? Ketuna tata. Nakado ka man siguro niti arkilaman ya. Ha? Basit nga rin tata. Medyo kimapsot ti biyahe ita. Sana kasi di namin sa nabulan. Napigsa ti biyahe. Ay, kasta seasonal ang around. Uwan tata. At daragiti gundaway ang napigsa, at damat gundaway ang nakapsaw. Ay, kahit talaga kasta baraw. No, ang negosyo ka, kasla kamot lang makisugsugal. No, maminsan, mangabak ka. No, maminsan, maabak ka. Ha? Wanda ta, husto ti kinunayaw.
Kumusta ngay mo, ti panagbiyahe manakaw? Mayat matlaan ka day, ti ko nam anegosyaw. Medyo kimapsot nga ro di taabulan na na. Diyak pa yan makaornong iti panghulog ko. Ay nawaw, kunak man no kunam amayat ti kita dita, nang runa no adda arkila. Wala, mayat. Ang saan mo't nga ro nga inaldaw ti arkila. No inaldaw ko man, makaorno nga kadagaws. Kano inaldaw sa amag nga day luglugan mo akalugaran tayaw. Eh? Manungay ti singsingirom kadakwada. Awan na lang. Libre. Diyak ina singsingiran. Ay nawaw, kaano ka pa'y anagbali naman nagtulong anak ka? Ha? Singirom ida tadi damot makaaway no awan ka mangilugan kadakwada. Agbibiyahe ka nga ron. Di rumbang nala nga agsingir ka iti pamasahi da nga agluglugan. Ay, wala niya. Apay adyak na panunop ti mga singir kadakwada. Ginangganas kumatlangan tinangiluglugan kadakwada. Ay kat ginanganas damutan ati nagluglugan itilugan mo talibre magayam. Ay nagswertidan ngay. Singirak to man ngagpayso irana. Pigsa na matintito daw. Wala nga raw. Uray ko maano to dulaan. Ngam saan matan napigsapay ti hangin na. Nanang, tatang, kitaan nyo, ang damat in-post da iti Facebook, anargaay dito barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sa di mo ngay apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin nanang. Amuyo mat-asag paminsanak laang nga agawid dito. Iso adyak unay kabisado ti dalan. Nan, itaak man anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sa kabay ti eskwelaan da ito. Nga ato basit ti barangay hall. Ay asidag nga ron ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagitilugan? Gaputan na gaburan ti kalsadang. Bareng ano ikatendadagaw sa tapno sana makadisturbaw ka na iti biyaheraws. Bareng tatang. Maaksyonan ba't siguro adagos ni Kapitan? Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat ngamin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikat. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Mag, amumat nga wan bulldozer kaw. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer kaw. Ha? Ay, kwa. Sigan ati siyakon, tasikan ti Kapitan. Kat sikamatan ti mga ipamuldoser, itinarga ay adaga. Ha? Luday ta kumapanagrik-reklamom, kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Di Kapitan Moit, di nalamon ti maangaw. Kung kunaklangot na dyan. Agawa amkit di tagpala, tapno adamalpas. Di ka reklamo a reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang amakita ni kagawad ro sa amari saleng. Ay talaga nga itablaang amakita amaray. Taitalaang matasumangpit mariseng. No kasta, kasangsangpet na laang. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw. Ay, nawaw. Kita nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ug-ugalay dagita barangay officials tayo umaray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw idi napalabas nga eleksyon. Husto ka maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayaw ti aramiden tayaw. Ay, wan amaray. Kahit mangan tayo
Tanay, pangal daw magaya man. Umay kayaw, tamangan tayaw. Oh, makita maray. Iso pa yun, ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangput na laeng. Ay nawaw, naglukon day ta kagawad Rosa. Kasla isuman, hindi naglutaw. Talaga akas ta ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ta ti aramin na. Iso nga ita, amumaun, amum tumuten ti aramidam, intun sumaruno apa nagbubutaws, mara isay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay di ta kwarta, bumuludak man pay, naabakak ngamen. Sana balay, isublik mo ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem. Uray 2,000 laeng, Kapitan. Antoy kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak ditoy. Win, Kapitan, di ka madanagan. Isublik nga isublay, promise. Yala, pumanaw ka nga ro ditoy na. Di nagdisturbuan tanay, agsuswerte ak. Win, Kapitan, kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Win, kuna lang nga ro din. Unay kalakid din aya, Kapitan. No kaya mo di subra pa intun isublay. Malala, pumanaw ka nga ro dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta na sabat ka na saling. Ah, Panggap naksapay kit dialiklikan nana. ay kuha, saan mo't balasang kau? Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka mata na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kau. Diyak pa'y ngamin naawat ti tupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersenak? Wan ko mabalasang kau. Ngam ti pare kau, aging gaita kat awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon. Kasanon nga inusan kayo matgayam amaikan iti urayan niyo at tupad nana. Ay katurayan tayo abalasan kau. Di ka kadisingir asingir tanay. Diakon makapangpangan gapu iti kinaado tagsingsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Diak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kau. Anya nga bit-bit mo na kasilupin, Kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Otoy. In kailuton, tapno da pulutanan tayo inton malam. Ay, iwan na, Kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay, ket. Kasi ti sigod alut-lutuam kagawan. Aramid mapinapaitan. Aringlado, Kapitan. Sige. Ayapan nakto inton maluto, Iridip ko man pa ibiit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag guston to inton sumangpait na iti daddo mapay akakadwa tayo. Bun Kapitan, ringan kanton inton sumangpat na. Kumusta nga iti urayan tayo at tupad marisaleng? Awang ka di pay? Ay na, awan pa'y ngarod maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matanak ko ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y laang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan ngam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapul ang maikanak. Ngamain, nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayotang maun, ti maawat mo pa'y laeng akwarta maray. Un maray, iso ang masapul nga iwaras da day jay. Tano saan? Siya kun amis mo ti mapan agreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay haul. Maito red mo maray. Ay katuan na. Apay kit din asaan.
Ibagak ngar aramiden da asugalan ken inuman ti barangay haun. Isu adidag kam malay. Sana siya tiluklukon da. Tamangan no agpiang-piang ti langit ken daga. Ket makakita da iti aduab. Tayam dita, Andrea. Wala na, adto'y ti tayak. Sika ngay Malisa, agtaya ka matan ah. Wan ka di nana. O ato'y matitaya. Mala, iwaras mo nga ruden at ibarahana na. Nakabaybayag ka mo. Wan nga rod agawa am kit di nana bireng. Word, makauray kayo ka eh. Tadyak pa'y nasuksok ka na sayat. Ay na, husto day tan nana. Iwaras mo Ay kiday. nawan ay, hiwaras ka on. Oops! Sige, panaram! Oops! Sige! Tiram kita! May sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot ngagpaiso ti Manok Mong Tomas! Mga baktang sa ngagpaisaw Tagtagari, tata! Amangan no masuro na iti kaabay ta apin musta iti may sa amanok no mangig dati bagbagam. Wala niya. Daydayan, sinugod naman ang ti kalaban na. Ups! Sige! Yun, may salangan! Sige, tiram! Yun! Nangabaktan, tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lakay. Nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan Tata Pedro. Ay nawaw, kat manungay ti inabak yaw. Dakil mo't abakit. Nagbingayan min kan Tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Ato'y bakit ni? Day kailangan, kurang nagadupay lang de tagam-gam-gamam. Ikang kan tumanen inton maibos. Idulin ko na ito, tapno adan tumat dukdukutin ta inton may busanta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti inggat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakurangan pa lang ayatintad ko. Husto mo't tin tapno adamot idulin ko. Kwarta tamot lang da ito'y. Idulin ko lang. Kurang nga rod. Nan, nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw. Ay, Jaski, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaababak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray. Naibusan ti puunak. Ngamjak mo lang mga bakan. Ay nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, adda met oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rodon ti barahana na. Ay kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyin ti tayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas idirabi Rowena? 12:18 manang. Ay, nawaw. Pungkit man ang tinumero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't atresi pay laang timparis ko Ay, sayang. Ay kat agtaya ka manin amanang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y manang. Ribisarumon. Ano tinabas si Grabe, Rowena? 12:18 manong. Agtayakan. Tapno mga abak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Uwan man. Anyang itinumero. Kursunada ka, ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun manong. Manungay titayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay manang Andrea. Dayto'y matinumero, Rowena. 5:24, 13:29,
14, 23. Apay nga di mo pinasurutan ti numerok bakit? Pasurutam tapno mga bakta adwa. Ay, jakmat kursonada ti 28. Sige, pasurutak man ngagpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14.28, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado manang Andrea. Sapay ko mata mga baktayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti huweteng lakay. Wan nga ron bakit? Ano? Sa bali at talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balataw. Wan nga ron. Iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? No nga min kwarta ti itid malugi ta mutten Iso nga agparti talangan. Tasata iyayab ka nagiti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan. Agpas kanta. Pakanunta dagiti tao. Kasjay. Uy, bakit? Ay, nawaw. Abak mo mutten ate agkapitan no kasta. Ha? Ay, kauna. Nasaysayatan ti kastaan na panunod ko. Ngam ti ikam amin inday ti kwarta. Pakanon kan painuman talangan ita. Bakit? Ay, kutsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabakak manang. Agpada ta amare. Agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kamin samit. Apay ngay asika ang kanayon ti mga baba. Wen nga ruda. Ay nawaw. Jak ugali ti agsaor. Babalasan ko. Talaga siguro nga oras mat at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaurak di awan ko man ti mayat makiayayam kanyak. Sige nga raw. Tuloy tay ayam. Oops. Ay dayta. Maudin day ti ataya. No maabak ak pailaang. No bigat tumanang. Tani, rabi mo gaya mo. Panagaapunan. Uray siyak. Maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yan ti sikat ko. Kayat nan ti mayon nat. Mala, agawa am nga rod na iwaras ti baraha, nana. Matagtakan kami nga agur-uray. Ay, Mawunan. Ulit-ulit mo't asok-suksukon. Iwaras mo kay Dane. Umayan. Ay. Bisina kon. Nabanuga ka nag-repair. Awan. Nay, apay nga. Apay di ka naglutaw. Anya ngay kumati ilutok. Kat awan nga rod ti may luto. Awan igatang ko. Ha? Adutin na poy, ngam awan ti masida. No kayat mo, si daam dagita makinaagin at gatang mo. Ay, nawaw. Imbis nga un-una ti agpalingki, tapno adda kumamat si daan ta. Saan mat? Taun-una dagita makmakina. Ay, makapasuron. Sana bale, tamasok ang tumot lang lang itay tidakdakkel pa ya kwarta, bakit? Ay, katiso Urayan ta, madanon day ta akan nito. Ngano ita, ano sampay laang timangan nga awan sidana. Agsida ka iti tamudo, Jimmy. Bakit? Ilakok sanjay truck. Anya, apay nga ilakom ngay? Anyan tungay ti usarem apag-deliver no addan ton agorder iti darat kas kada simento. Sukatak iti baro. Baro atrak kasta ka din? Saan? Van. Van kunam? Ay nawaw, makakarga ka nga rudmet aya iti darat kas kada halo black no van ti kunam nga isukat mau. Ay kat saan akong agkarga iti darat kas kada semento no halo block. Tao ti karga ak bakit. Tao? Uy, ipaarkilak. Wano saan agbiyahe ak. Ay kata, adakin kadaytan Jimmy. Sikat ti makaam mo. Tano siya?
Awan amok kadagita aluglugan. Ay, anyate sirip-siripem ditali dya. Ha? Ay kwa kardaw. Kit-kita nga ron tilugan da dita karuba. Kaslaawan mo't dita nakaparada. Awan ata nasapa rimwar. Agin nagaw pala ang tisip ngat kanlawag hindi rimwar. Ha? Kasanom ko mga amaw. Apay, pinalpaliw maw. Ay, di nakman ipadpadakin ka. Aday talag sip-sipot iti karubat yararamidan na. Kasanom nga ron nga amo sa paarimwar, no di mo pinalpaliw alamhan. Madama nga agpakpakanak iti manok iti limabas. Iso nakita. Husto mo't kit di taawan ti lumanabas. Awan ti paandar iti lugan. Sapay borboran na nukwa, makarangrang. Inka kitaglutaon. Sana na tagsipsipot yararamidam. Saan nasaya at kasta nga ugalim, Lydia? Mangibabain ka. Ay nawaw, katsika, napintas mo nga ron ti ugalim. Ay, awan imbaga kakasta. Ngamjak ugali iti agsipsipaut. Imbis ngagtrabaho ka. Saan? Taday talang mo't itis mismo ti asikasuam. Nagalas nga aramed. Kumamot ano saan ka bakbakitan. O Dindo, kumusta? Damag ko chimamba ka kano iti natag. Ay, saan mo tunay, Manong Jimmy? Ada mo ba sila? At least ano lugi? Nasubot mo't basit ti puunan. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Wan Manong, gatang mo jay truck ko. Ibargin ko kan ka. Ha? Ay, gatang nga kumangam awan mo't panganan wakiti truck Manong. Ay kat, pag-service mo din daw. Wano usaram mag-deliver ti natag. Ay nawaw, di mo't makaaram ti truck Manong. Tay ko makutsi atap no gwapaw. Ha? Ay, makaaram ka matlaeng no truck din daw. Pilyam nga mintay babae a praktikal ngagpanunot tapno truck ti kayat na akotse. Ha? Hello, wow. Balasang ti kayat ko Manong. Jay press. So kotse nga rod ti may bagay kin ko na. Di pa ikot bagkatabalasang ti masidag no truck ti alaak ha. Adamat ti truck di taruar. Kunak man no nalako mon, Jimmy. Awan mat nga rod mayat manggatang bakal. Isa bayampay la dita. Usarik to inton adda agurdar iti darat. Akin kuko ngay nga ron iti van nga insangpet mo. Van ni pare Joseph. Inyawid ko ta ipapatins oil na. Ang kunana nga rod nga laklako na. Napintas pa isan ka day. Kayat mo kanita gatangan tan. Ay nawa, no agsao ka, kaslaado ti kwartam. Ha? Ti kwarta, mabiro kan bakit? Unay kalaki din na ya. O niya, kayat mo, kurso na dakit. Napintas pa'y ngamin ti makina na. Saan laray ta? Nainot pa'y ti gas. Kitam ti unag kanruar na, nalinis pa'y. O, saan ka day? Di mo gatanganan, parkilam no iso. Taisupay apagbirukan na. Isumad nga roti ko nakbakad. Padasag man mati agbiyahe iti van. Tapno saan lang atrak ti man manihok. Alakit si ka. Awan mo't kit iti kastay padasan. Anya nga iti amuta. Amangan mo't no iso ti kaalaam. Di kat nasayaan. Mat nanalidya ti agur-uray ti lugan ita waiting shen. Ay, isar ti ngakman. Nanalidya, sa dino ti papananyaw, adumat ti awityaw. Ay kwa Jimmy. Agur-urayak man iti tricycle apangilugan na kadagiti pinurkis ko alakaw. Kasta ka rin? No kaya tiyo, siya kon ti mangkarga ka na kita.
kwa, ay sanong. Anda inawagak at tricycle. Sigurado kayo? Sapay umayon ti Tudo. Amang ano, mabayagan pa ti tricycle asunduyo. Imbag nito, ita naka-safety kayo. Saan kayo ang mabasa? Adayo ang nalawlawa ti lugan ko, nana. Ha? Mabit lang, tabumabaag. Siya akong timang karga-karga kita. Iti kasta, makaawid kayo umutay. Ay nawaw. Napintas mo nga agpaiso to'y van ni Jimmy. Naindig pa'y titaray na. Saan akas kadagiti na duma akalampagan ti andar na. Napintas. Nalinis pa ya kita. Kasla ka barbaro pa'y mo. Angam. Oray pa'y. Hulugan tumulaan. Awan matlat serbina. May mayat kumaanukas. Tapno awan ti pakasarsaritaan. O, nana, okay kayo kadilang dita? Ay, kwa. Uwan baro. Okay aklaan. Nakadanon tayo, nana. Sigay. Ibabam lang nga ruta ang dagito'y karga. Jimay. Wala na, mabit lang. Manungay titid ko apamasahe. Nakailatan na na. Sa anak mo't kat nagsingsingari ti dakkel. Adtaw. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, nana. Anya ti aramidam dito balay. Kahit kailangan makasarita, tatang. Kaya makasalagdardaras kayo, Mike. Mapanak di da barangay hall. I-release dati si Milya kan abono itasan ka day. Wen, iso na lang tawan mo tinagan yung tilistahan na kiti makaawa, tatang. Ay, nawaw. Kasano na pasamak day ta? Kit nagpalistaak, Mike. Nusyak di da kayo. Saan kayo namapan, tatang? Sayang lang ti banugyo. Kasano pa yun day ta? Sapay iso day jay tinamnamaak nga imulak malay. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na, tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo latta kuma. Agpailakin ton bigat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot ka mat nga imay, Marilinda. Ay, husto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan ang makaawat iti ayuda ita? Nukas na. At dagaya man listaan. Wen, adda. Naimbagkan ka, tadanagan mo, Mare. Pudno, Mare. Wen, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man mo, Mare. Mas daawak. Tajay da duma asaan mo't nga gargar den. Isuda pa iti addanagan na iti listaan ti makaawat iti similya ken abuno. Da kami nga aggar din ti pagbiyagan na. Saan kampay mo ta mapagasatan? Oo na yan. Apay mat nga ikanda dagiti saan nga aggargar den. Dayta nga rod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da, katawang magarden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidam ijay. Mapanak gumatang iti imula ta. Awang magganti namnamaan ta. Ay una, nasa isaya at pailakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agardin ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan matlang amay mula dagiti inwaras na. Barang makita ni Kapitana ti kamali nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Wan bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ten ti gumuraken ka, Kapitana. Ay nawaw. Apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Anya ko mati pagsakitan tinakam da. Kat saan damat adi surfing.
agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daddo maakalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay, kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kum conformity salsaludsodam tabi siya. Kas makita mo't, ado ti kliyente. Samaysa, nalpasan da ita. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang met kapitana. Di kay agungat Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapika ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasamak. Apay akasta tilangam. Kastoy kamin bakit? At dati nakaluga na ka-beneficiary iti naiwaras nga ayuda di kalman. Kat, Ilakla ko damot ti ayuda anaawat da. Diyo duma, ije parataan. Timot duma, ije sentro. anya? Sayang mat. No saan dagayam nga imula. Saan damot kami nga gargar din? Di ila ko da, tapno at dati pagkwartaan da. Saan damat gaya makasapulan? Sa pela ko tadda ti mangidanon kan kapitana. Barang makaamiris mo't day tao. Istoryal tuman ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni Kapitana. Close kayo ka ni Kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Apay ana sa ludsod mo, Marilinda. Wen tada nakita nila kay ko idi kalman, di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilakla ko kanumat, dagiti daddo makabaranggayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya? Masigurado ka dagiti naikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta, Mare. Ay, nasken amaamuan ni Kapitana ti may papan iti day taabanag, Marilinda. Idanon mo tuman ken kuana, Mare. Saan dagaya makasapulan day nga ayuda tay laklako daman. Sige, ibagak tuken kwa na no lumabas manen iti paraangan me, Mare. Pudno ka di tinadamag ko. Daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abuno, kainla ko dagiti kalugaran tayo anakaawat. Gusto tinadamag yo tatang. Anya? Ket no nakita nga ilakla ko dagiti naawat nga ayuda ije paradaan. Ije duma, ije mo't sentro. Ay nawaw. Pinagbalinda mo tin anegosyo. Kasano nga gamin tatang? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasum nga, tauresan agar dinero ket nakaawat latta iti ayuda. Day tatiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Ta sa bali mo tagnumnumar. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putnulaw ni data tatang. Wingayam, nakagatang ka ka din iti similya. Wan tatang, isutin niyo ko. Agraman ti pawit yo. Ang aminan ti tawan ni kasinsin labli tanggal. 28 na. 25 ka no, matimpos na tawan na iti Facebook anggal. 28 daan ka na kan. Wano, ibay na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak ko man ti kasinsin mau, may papanit ti day tabanag. Sana nang kan, ang mga panunutin na abibiyangan tayo ti biyag na. Nasaludsod ko lang. Tandamot tinagsaludsod kanyak. No por no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan ang nasaya ate agulbod anya? Nukas na, nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely manang Juliet. Wan. Anya nga'y timbagana. Siyempre, gusto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo manang, sigurado anasakit tinakam day di a Lovely kan ka. Bayam nag-react tayo laang, ba't itinakita tayo nga in-post na? Saan ba't nasaya taluklukon na, tipada na tao? Di na siguro kaya't ti bumakit Iso asaan amanay na yunan titawan na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo mapabasa ulit ikastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbod. When matkit di Sigurado ak asaan lang adata tinakadlaw iti dayta.
At damot lang ang dagiti daddo maakalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawan na manang. Ngamjak mo tin mabiro kan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to, binulod ko planggana yaw, Juliet. Agyaman aklaw na yata tatunyong. Saktirong pangagyamang kang ka. Aywan kaya. Adto ti pasit amakan. Naimbaglaan nga dati, maramanan nyo din saganan ni Lovely di kasangay na. Ay na, agyaman aklaw na yata ta. Ay gayam. Mano nga minan ti tawon ni Lovely ita, tata? Ay na wow, 28 na. Kunak tumay. Apay ba na sa lutsod mo? Nakuna na ba nga min at 25 na laang, tata? Ay, 28 na. Ang katawanan na lang, magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, masapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Lovely anak. Anya tiba gam tatang? Puno ka di tinadamag ko. Ay nawaw. Anya tinadamag mo tatang? Ibagbagam ka no, mga 25 mo lang. Ha? Agdindinamag, hindi to'y barangay tayo nga gululbog ka. Asino mo tinakadamagan yung itikas na tatang? Awan mo't Facebook yun? Nasa lutsod mo lang ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulang na ibagaking ka. Anya? Amo manak ko, sana nasayat nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka, nukas talang ti aramid mo. Ibagada pa na feeling ubing kay ti social media. Oh, Lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw. Agin didiam mo kapay lang mat di tama ng Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanyak. Saan ba't nga min amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka mat. Oh, apay. Saan ka di apod no? 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Ammom Lovely. Saan anasaya at nga agululbod ka? Iti social media pa'y mat. Isungarod mati kayat ko. Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-lukom la ang tabagbagim. Sa maysa, saan la ang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabaranggayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan mat gayam. Dayta ti paglaingan nyo. Ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. No kastala ang ti aramid mo. No nalaing ka nga agulbod ay awan na. Ada talaga ti mangagmaw. Kentap no ibagakken ka. Saan anak kababaen no 28 maun. Ti nakababaen. Ket no agul-ulbod ka tapno laeng agrup-rupa ka nga ubing pay. Nasalaw ko ni Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan na manang Juliet. Wad. Kasta unay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumit lang nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites dita waiting shed itay. Agdinamag nga rudan, dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25, buray 28 nan. Anya nga tati maalan ano agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na, iti kasta nga raramidan na. Naimbag ko mama no di nasakitan, ti may bagakan kwa na. Imbis a pagnakman na kuma. Sa di nung tinagampam kasinsin. May saka mat Albert. Ay nawaw, anyan napasama kaya kasinsin. Adan sama nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan, mabalin ka di. Anya, Maan-ano ko maaya no ibagak at 25 ko lang. amom kasinsin. Saan mo't anak kababain no ibagam tipod no nga edad mo? Isungarod mo ti kayat ko. Narigat ti kasta kasinsin. Mano atawin ang tinapalabas.
Ngam saan mo tin ananayunayunan ti tawan mo? No siyak ti si ka, i-edit mo nga minin day apos mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ado dagiti kalugaran tayo ang makakikita kasinsain. Mas daw pa yung didagduma. Tanya kumaga po nga agulbud ka pa ilang.